Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Way u kena u berangkat kendai Snem karta u bala pendep ia kan need examination u astharva chaturvedi na Jabalpur u Iasaid ia kan mukadama jong u ha Supreme Court jang ke India kerang banyu admission MBBS hadin bola syak kentai lengba ke economically weaker section EWS kota u atharva u lepas kan need arja arpusan dakabayo san spa life homeworks na kan nyau spa arpo baru lapoi karang shispa andri pusau hapo ka EWS kota buat lau poi akan dikekerdan ulah syak kentat admission nakadau baka Sarkar Madhya Pradesh kamdan kata kajing penteri kam ya ka 10% jang ke EWS reservation hagi private medical college ya ka EWS kota lawan rak leng baka 103rd constitutional amendment hakabala pen rungru haka artikel khatsan nriu bat khan nriu haka constitution ban bo reservation yakiba wan na ki longïing ki baduna haka yo ka kon lani kita ki economically weaker section haki jaka pure bat ki jaka trai sarkar yaki EWS la yo kumbash 4% reservation ha India haka balkan thobru yaki longïing ki bakamai hapo pralak tengka Snem hadin bala syak kentaj u atharba ulah sedang ban pule yaki kendon an kumju ki mukadama barim badru la ujon nengkong ha Madhya Pradesh High Court kabala hukum ban pentrekam yaka EWS reservation haki private medical college hapo Snem tangba empat pentrekam yaka ni ka hukum bat kani kala pen Bri U atharba ban lej yaka Supreme Court lengba ka online petition yaka ni ka mukadama lawan ra ka mej bishar bakli ru Chief Justice u Suryakant haka ba utharva ula danru marway hakap kita ki muktiar klem da tip kumnu baunle anda pen kre ki judge ya ka jingyang jong u atharba ula yeng badru ban pan posh 4 minute ban pensngo yakinia nakadawa ula dan kata ka jingpen kala lani kata amendment ya ka constitution bat ki hukum balapen mi hashwa baka Sarkar jilla badru empat pentrekam yaki kendon an ki bala penduk yu ban pule MBBS ke Supreme Court kala rairu bau atharva ula syak kentat admission badru lapha ya ka National Medical Commission bat ke Sarkar Madhya Pradesh ban syak yu ban pule MBBS haki private medical college